abanyantunga mu masiba kurunji amazina ni Valley Music ndemo ishongozi inashongore bw'Imana yankore nashemerwa kubashanga mwena kandi nyo bakanshashura kuja kwishongora onke cyane Tom Press Conference no kuja mu ngenzarwa ya of course Madam East West Home is that Kwanzara St. Charles abakimanya n'abakimanya yes mukikuru nyabo n'onya kwenko umjezi so nimbakunda munonga tikuzagamba bingi munonga ekikuru nija tera karanga nyecha kare mwije mweno mbwinji na nyeza ko bandu nibyere thank you so much kache icyo shongoroki endisara mabere gonzi abachara barebera mukazo kankunda Ejemyezi mwenda kulyonda ni parani misiani indiani zana watungoro nkoko bukare yes so let me tell you Kole media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati kole media irankore Umugambirizi ninga MC Wizoba our representative from managing directors Omukuru Michael, our advisor Madam Jackie, our Mama Chijumero Yabare representing the team etwire gy'omuferde akira kakagomere omuntu n'okugamba kokuwasiza misho ahabwe bitomo bitu chairman organizing ahabwe Kijumero Omukuru Romanzi Omukuru chairman wa influencers assistant manager amwe na staff omuscout mukuru Yabare na security team mwena stwara mu cyo kubakira omwazi gorizo obwire tukatandika tukongera mu kirahari twaza mu itekero hato mu bwire abarino batareba hamwe n'abaturiye okubihura ekitwabire tubatekire ku marubiro Ekijumero cha rodi yankore rwarantajo inkumi byaro na mkaga hasitwa kibara izoba yona tubarecweka kizo nyincha kare ekirabe kija no kubihura okureba ngo ebitwa abatekire byona bari yoko otakaso Ekijumero rwarantajo izoba yona nyincha kare ahari chamata come see our sponsors ingawa bakajara abanyakera farmers sako baryaha Madam stand for recognition Yabare n'abandi ba sponsors baryaha ntubasima abo tutamusende ekitomuntu ni combination y'abantu benshi hazabembirwa Mama Kijumero nani kushaba oyu muche bakutera umungano Yabare eji effort yawe okusitama okaja kwekibase kuba ngwe tukusimu mwini Madam Jackie naona apata kusimba n'umanye byawe Yabare kandi tusima ba directors abakucheza ngoredi yankore ejaguze myaka 20 ebyo nguhereze ekugita abantu ekutanisa abantu kandi kugamba enjiri yentunguka ombantu nicho tuberiraha okuja kutugambira abantu enjiri yentunguka haza mwe niyo turumu okuja ngo redi yankore omyaka ndisho 21 ninga myaka igere kwisha nabonye katayige nibasa kwanta cyo konka barabaho bamanye mukabetoro yine cyo akoze haza abantu bakijuka ombira byone naho takafye abasho muzibona line up eho okugira ngo Ekijumero buryo mwe naterekane abakurya okunywa byona twaterekanise wani sima buryo mwe no twatira umbunako influencers sponsors advertisers mwena tubasima numweba mwije nyincha karo mwinji abamukiza ba redi yankore agency mwena tubasima chuma mwije nchakara murebe ekitwire tubaterekanisize aha bahangani
mutaruho kora kurungi mwebaye batima mwebale mnonga kuija bakama banje protocol sat abanyamahurire abeshongwezi banywani banje n'aba MCs mwebale so omubiri bucyo twine nibanyita DJ Mafre nyenda kuba Hamza nti abeshongwezi bona baza kwija abatari hikiri no kutina ngu aliyeni mariyabiha I'm assuring you nshakaiza kubashaha mukaga ali nsikina kwa ari muri ntunga Clever je ayo muhanda na misa kisema kuri abo namba kuraraha Big Fameka hingamba ari muri ntungamo na bwo twasakuba surprising turi yataha so nani mbashaba abantu muhurire mwahumura kandi arabe atarabase kufuna alibad I'm very sorry ikatu inenche kandi wota funisha kwa kutakwasiroka jibona sorry kokana butike sikuzine izo mtwaro ibiri na tables kama tables noshato wasigazaho ari tita nozoka so mbona kwenda kwa tables we are only left with only 5 tables kokahanda beshongozi bariho na hingambira abanyoro bajamwe bariya haroka Valley Music aloho heli baby ariyaha nani bashaba murukirize mahereza kazindaro nabo beyajiro Gaza Bless ariyaha Tija ariyaha mwenu Tata Bruce ariyaha Kaso Amon ariyaha n'abandi bona so nani shaba buri tukatugira ngo ladies first konka kwina akafa has to be hooking so it is gents first so akachakara na mama wacho banka hino wakumana na kutuganda abanyantunga mu masiba kurungi amazina ni Valley Music ndemo ishongozi irashongore nyankore nashemerwa kubashanga mwena kandi nyawo bakanshashura kuja kwishongora onke cyane Tom Prince conference age no kuja mu ngenza rwa ya of course madam east west home is that Kwanzara St. Charles abakuchimanya n'abachimanya yes mukikuru nyabo n'onya kwenko omjenzi so nimbakunda munonga tikuzagamba bingi munonga ekikuru nija tutera karanga nyencha kare mwije mweno mbwinji nanyoniza ku bantu miliyeri thank you so much kache shongorochi endisara mabere gonzi abachara barebera mukazo kankunda Ejenyezi mwenda kulyonda niparani misiani ndianizana watungoro nkoko bukare yes so let me tell you oye mwenu munyikize mbakire influencers mwena media houses ziriaha abeshongweza bitwine mwebale kuja kutera omuzumbi kuja mwegeshaha turini tegeriza izoba mweshesha tukumanya abaniza kushesha leta yabaniza kubarita ubwizoba lyanyensha kare mumanye ngo hano yatwineho abantu abari kurenga emitwaro 10 bena abantu abari kurenga emitwaro 10 muje mutwase tutere kijumero tukirike mukamukize abantu bashatu abari very behind this function abashinyikiye munonga omucyari macho italiaha umwami Michael ariyaha wito kushira kumwe organizing munonga umuhango hamwe n'umwami Gatayi tubateranga abazamani munonga of course n'abanyine Kagame Ruraju imanyewe ibintu byawiri Kagame MC original nambemo muri ntungamo hamwe n'abandi mwe bari kutwasa kugira ngo kijumero kigegesha abari kureba mwena ni manyangu ekijumero cyachi kikukwata sente zawe omutwaro w'esente eza Uganda ogwira omushaho ushashure obone ticket uje mu kijumero izo baganyanja kandi cyo kushemererwa ekitukuranganize iwo murikiza wawe yankore iwo murebi witaho ruhona ative yoroho achane yoroho TikTok Facebook YouTube nandi yenda kumanise wechi chone chitebenganisiwe radio yankore agufshamze myaka abranagumwe omuhereza
kiriho. Everything is there and prepared, and our guest of honor is on our way coming. Honorable Kahinda Otavire hamwe na n'ibindi byona biterenganise bisatere kintu kirari asigara mwebali munonga omwandijo gaza mwebali tire kinda abakorere mukama beni ebali mnonga Mwebale mnonga MC ate nakusima mnonga yenda kusima press yenda kusima service providers by the way cool events twenda kusima mnonga kandi nanabasima bridals ababasa kutera hotels na all service providers nkokubali omwanya ogwo nantegamira amazina nibayita Immaculate Chomukama radio ankole nikoraho ka accountant bwa bingi bakanyita mama Kijumero kandi nanishaba kushobora cheji eyatwijaho misho twataho misho nishaba Lydia kukwata ekishaneki ekya pikipiki omwaka gwahwire omukijumere ekyokubanza tukateekaho piki hazeeki nyenda kugira ngu neekira hari eriya aba basize kugireba egi ni piki y'amaani watutwara nokora bizinesi egyo nekombekera enju nekombekera nekugureza piki ezindi ekyo oyine okukora n'okugura akakonji k'2,000 zonka okaza omukazano aza akazano ako karakati bwa raffles oba obukonjo bw'okugura niyo migisha yawe ey'okubaasa kwetabamu okuhangura egyo piki nobaasa kusharaho gyero tunywa obukonjo bwona naabugura era piki yoona ogyetwara owaawe so nishaba buli muntu urikiriza abafanizi bitu abahagizi bitu mugure obukonji obw'okuhangura piki omusyasya nk'oku okugireba nk'okwekwaka omwami Kagame yagira ngu naagenda MC yagira ngu naagenda ekyefamu buli omwaka naagenda kandi nangu nanye ningenda obundi nkanfuna side hustle mbwenu competition erya haiguru gura obukonji obukonjo bwabwe niyo migisha eyorafune okuhangura pikipiki nasigara ndi Immaculate Chomukama accountant wa radio ankole mwebale mnonga abo bantu mwena abijaha press conference mwebale Nkore Media niyo yonka yokushangaho ebirungi nk'ebyo Sekwaki Nkore Media Nkore